किपुदे हलिमेहे नाजा थुगुदेया संस्कृति संस्कार सम्पदा मुयागु चहपह लोअन पुसेचो थजागुहे उत्साह जागु किपुदेया विषय छित कनेगु केनेगु ज्याजो ख किपु म्हासिका किपुदेया म्हासिका जना छित नाप्लावया चनाम जी मिलाशाक्य छित ज्याजोले दुनुगुल निसे लस्कु स्याना जना दिसोम नाप सिम टिभी वैगु नेपाल च्यानलले बाछी छक शुक्रबार बहनी च्याताइले वो शनिबार बहनी गुताइले नाप बुधबार बहनी नेताइले चिकपिन्सा सोयादिफै किपु नगरपालिकाया थिथि वडा ज्या चोंगु थिथि ज्या व ज्याझोया विषय थुगु ज्याझो पाखी छित कनेगु केनेगु याना चनागुला छिस सुगोय खजल कोरोना महामारीया भयावह अवस्था किपु देन अछुत मजुल नगरवासिया स्वास्थ्यया विचार याना सुरक्षा नाप सुविधा बिगु जिम्मा किपु नगरपालिका न कया थिथि ज्याझो गोसा गुएगु जुया चोंगुदु थौ छिस छुकपिन्त किपु म्हासिकाया विशेष रिपोर्ट जोना वैगुदु सोयादेश किपु छगु सांस्कृतिक धार्मिक व ऐतिहासिक सम्पदा जागु देख ये जिल्ला नेगु किलोमिटर दक्षिण पश्चिमे लागु थुगुदे पर्यटकीय हिसाब न अत्तिक महत्व जा थनया रहन सहन संस्कार सभ्यता नेवा समुदाय छगु नमुना जुया चोंगुदु नेवा तेगु दे जुसा किपुली नेपाया हे तढंगु विश्वविद्यालय दुगुली अन नेपाया थिथि गागाम जिल्ला निसे गैर नेवा त आख वनिगु नीति वेगु चोनेगु याना वया चोंगुदु अथेजिया नेपाया शैक्षिक क्षेत्र न किपुया बिस्क भूमिका खनेदु थथे बौद्धिक क्षेत्र बालागु किपु नगरपालिका दुने शैक्षिक क्षेत्र जकमखु स्वास्थ्य क्षेत्र न अत्तिक बालागु खनेदु थन आयुर्वेदिक अस्पताल निसे थिथि रोग या वासयागु अस्पताल तनदु विश्वव्यापी कोरोना महामारीया हुने नेपाल निगुगु लहरिया चपेटा लानाचोंगु अवस्था थथे शिक्षा स्वास्थ्य सम्पदा भेब्युगु किपुन कोरोना पाखे अछुत मजुल अथेजिया नगरवासिया स्वास्थ्य सुविधा व सुरक्षाया विचायागु जिम्मा किपु नगरपालिकाया नजुल थोहे समस्या या त छु हद तक समाधान यागु नीति किपु नगरपालिका थिथि ज्याझो त गोसा गोगुदु उकी मध्ये अक्सिजन प्लान्ट यागु न घोषणा यागु ख कोभिड बिरामिया त अत्यावश्यक जुगु अक्सिजन मुह जुगु विचायना किपु नगरपालिका अक्सिजन प्लान्ट न्याना छेलेगु निर्णय यागुदु नगरवासी पिनिगु सुविधाया लागि नापाया वर्षन पीसीआर मसिन न्याना परीक्षण याना चोंगु किपु नगरपालिका अक्सिजन प्लान्ट नाप न्याना न्यागु पोर्टेबल भेन्टिलेटर न्यागु अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर न न्यागु निर्णय यागुदु वंगु जेठ 4 गते चोंगु नगरपालिकाया गुई स्वकगु वैठक तुगु निर्णय यागु ख कार्यपालिकाया निर्णय अनुसार न्याट्यंगु अक्सिजन प्लान्ट दैनिक न्येगु निसे खुइगु तक्क अक्सिजन सिलिन्डर ज्याकिफैगु ख अथेन्तु नगरपालिका नाप गोसाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सञ्चालन जुया चोंगु आइसोलेसन हाल नेपाल सरकार हे सञ्चालन याना चोंगु वो उगु आइसोलेसन सेन्टर करिब जागु अवस्था जुया नयाँ बजार स्थित कवर्ड हले किपुमिया लागि आइसोलेसन सेन्टर स्थापना यागुदु किपु नगरपालिकाया गुहाली किपु अस्पताले झिन्जागु बेड या आइसोलेसन वार्ड न्याना चोंगुली निगुगु आइसोलेसन बेड थप्याना पिगु बेड या आइसोलेसन वार्ड सञ्चालन यागु ज्या न्याके गुण उगु बैठके निर्णय जुगुदु नगरवासिया स्वास्थ्य त विचायना नगरपालिका थिथि ज्या न्याका चोंगुदु धासा नगरवासी पिन्सन निषेधाज्ञा इले आवश्यक स्वास्थ्य मापदण्ड पुवंकीगु नाप अनावश्यक रूपे छेस पिहामवन्तन नगरपालिका इनाप यागुदु थोएजोले किपु नगरपालिका या त गैर सरकारी संस्था असल छिमेकी नेपाल व बाल विकास केन्द्र थिथि स्वास्थ्य सामग्री बिया गुहाली यागुदु विश्वव्यापी महामारी फैलेजुया चोंगु नुगु वेरिएन्ट सहित कोरोना भाइरस या कारण यक्को मनुत बिरामी जुया चोंगु व इपि बिरामी पिन्त अत्यावश्यक जुइगु अक्सिजन अस्पताले समेत पर्याप्त मधुगु जुया अक्सिजन सहित स्वास्थ्य सामग्री गुहाली कथ ललागु ख वंगु जेठ 13 गते किपु नगरपालिका जुगु ज्याजोले नगर प्रमुख रमेश महर्जन या त उगु स्वास्थ्य सामग्री ललागुदु स्वास्थ्य सामग्रीले अक्सिजन सहित सिलिन्डर नेगु
अक्सिमिटर झिन्यागु, थर्मोमिटर झिन्यागु, PPE झिन्निगु सेट, मास्क, ग्लोभ्स आदि दु। ज्याझोले नगर उपप्रमुख सरस्वती खड्का नापौँ वडा नम्बर 9 या अध्यक्ष, किपु नगरपालिका विपद व्यवस्थापन समितिया संयोजक गंगाराम महर्जन उपस्थित जुगु ख। किपु नगरपालिका या त लक्षित याना ज्याझो याना चोङ्गु गैर सरकारी संस्था असल छिमेकी व बाल विकास केन्द्र या गोसाले वर्ल्ड भिजन नेपाल पाखे थुगु गुहाली ब्युगु ख। गुहाली ब्युगु उगु संस्था पिन्त किपु नगरपालिका पाखे सुभ्या दे छागुदु। अथेन्तु किपु नगरपालिका आर्थिक वर्ष 2078-79 बजेट तयारीया लागि आवश्यक सुझाव संकलन या जा न्याकुगुदु। नगरपालिकाया आधिकारिक वेबसाइट, सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक पेज, टेलिफोन व इमेल पाखे समेत सल्लाह सुझाव व प्रतिक्रिया क्यागु न्याकुगु ख। विश्वव्यापी महामारीया रूपे कोभिड-19 या नुगु भेरिएन्ट फैलिजुगु कारण नेपाल सरकारन लकडाउन यागु जुया आवश्यक सुझाव संकलन या त टोल भेलाया गोसागुगु सम्भव मजुगु जुया वंगु जेठ 10 गते सूचना प्रकाशन याना विद्युतीय माध्यम पाखे सुझाव संकलन याकुगु ख। नगरपालिका वंगु साल न लकडाउन जुगुजिया बजेट देके त मागु सल्लाह थथे सूचना जारी याना आवश्यक सुझाव संकलन यागु ख। नगरपालिका पाखे जारी सूचना कथ किपु नगरपालिका या वेबसाइट, फेसबुक पेज, नगर प्रमुख रमेश महर्जन या सम्पर्क व इमेल, उपप्रमुख सरस्वती खड्का या सम्पर्क व इमेल, अथेन्तु सूचना अधिकारी परशुराम चौलागा या सम्पर्क व इमेल सार्वजनिक यागुदु। सुझाव संकलन नाप छलफलया लागि नगरपालिका सोन्हो अनलाइन ज्याझो यागुदु। थुगु ज्याझोले प्रत्यक्ष सहभागी जुइपिन्त नगरपालिका या वेबसाइटे दुगु अनलाइन फारम भरेयाना थगु ना रेजिस्टर या त समेत नगरपालिका इनाप यागु ख। जेठ 20 गते बिहिबार शनिले न्याताइले तक थगु ना रेजिस्टर या त समेत इनाप यागु ख। थथे ना रेजिस्टर यापी सकल या त ज्याझोया लिंक छया जानकारी बिगु धागुदु। किपु नगरपालिकाया आधिकारिक वेबसाइटे दुगु अनलाइन फारम भरे याना थगु ना दर्ता याना नगरपालिका व्यवस्था यागु थिथि झिगु विषय स थगु सल्लाह सुझाव बि फैगु व उकेया लागि छगु तालिका न सार्वजनिक यागुदु। उगु तालिका अनुसार आर्थिक विकास क्षेत्र, सामाजिक विकास क्षेत्र, पूर्वाधार विकास क्षेत्र, वन तथा वातावरण विकास क्षेत्र, विपद व्यवस्थापन तथा सुशासन तथा संस्थागत विकास क्षेत्र आदि विषय सल्लाह बित समय तालिका न सार्वजनिक यागु ख। थथियाना वगु सुझाव सल्लाह या त वैगु नगर सभा स प्रस्तुति याना पारित यैगु धागुदु। सोकम भाजुमेजुपी आधासा ज्याझोले पावगुदु बच्चा हकगु दिपा दिपालिपा ल्यो दनिगु रिपोर्ट स्वागुजी आयत पल्ख दिपा। दिपालिपा हकन लस्कु स्यानाचना छिस स्वाचना दिगुदु नेपा च्यानले ज्याझो किपुम हसिका थुगु ज्याझो डिसोम, सिम टिभी, युट्युब व नेपा च्यानल या मोबाइल एप न सोयादिफै। थुगुहे कथ विश्वव्यापी महामारीया भयावह रूप फैलिजुया चोङ्गु कोरोनाया बारे सचेतनाया लागि किपु नगरपालिका कीर्तिपुर कोरोना क्याप्सुल अनलाइन ज्याझो न्याका चोङ्गुदु। किपु नगरवासी नापनाप सकलयात उत्प्रेरणा नाप गथे कोरोना पाखे ताप्यागु कोरोना जोसा गथे न्यावनेगु नाप थिथि सुच बिगु तातुना थुगु ज्याझो न्याका चोङ्गुदु। थुगु ज्याझो प्रत्येक मंगलबार व शनिबार जुम पाखे सञ्चालन जुया चोङ्गुदु। नाप हेलो कीर्तिपुर व नगर सन्देश या फेसबुक पेज पाखेन प्रत्यक्ष प्रसारण जुया चोङ्गुदु। सम्पूर्णमा नमस्कार। आज मिति 2078 साल वैशाख 28 गते कीर्तिपुर नगरपालिकाद्वारा आयोजित यस कीर्तिपुर कोरोना क्याप्सुल कार्यक्रममा सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। लकडाउन चाहिँ सुरु हुँदादेखि नै कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो विशेष पहलमा हामीले यो आइसोलेसन वार्ड हामीले तयार गरेका थियौँ। सुरुमा चाहिँ विभिन्न स्कुलहरूमा पनि हामीले तयार गर्यौँ, त्यो राख्यौँ पनि र त्यसलाई अझ व्यवस्थित गर्नको लागि हामीले
सामान्य उपचार सहितको आइसोलेसन कक्षा हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिसरमा आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरको सँगैको भवनमा हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौँ र यद्यपि अहिलेसम्म पनि त्यहाँ आइसोलेसन अहिले सुरु हुँदैछ र त्यहाँ व्यवस्थित रूपमा सुरु भइसकेपछि कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफ्नो आइसोलेसन वार्डहरू जुन रारा हिलमा थियो, हाम्रो हिकास्टमा थियो र अर्को चाहिँ ग्रिन भिलेजमा पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ, त्यसलाई हामीले बन्द गरेको अवस्था छ र अहिले पनि कीर्तिपुरका जो कोही पनि आइसोलेसनमा बस्न चाहनुहुन्छ भने यो कीर्तिपुर नगरपालिकामा यहाँले चाहिँ सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ र हामीले अहिलेसम्म हाम्रा आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने कीर्तिपुरका कोभिड सङ्क्रमित सबैलाई हामीले अहिलेसम्म त्यो परिसरमा रहेको आयुर्वेद रिसर्च सेन्टरद्वारा व्यवस्थापन गरिएको हाम्रो सहकार्यमा बनेको त्यो आइसोलेसनमा हामीले पठाउने गरेका छौँ। वंगु जेठ 19 गते मंगलबार थुगु ज्याझोया नेगुगु एपिसोड वगु ख उगु ज्याझोले निम्ह पहा नाप तिथि पहा व सहभागी स्वागु ख मु पहा नाप स्पिकर या कथ उद्यमशील नेपाल या सदस्य लीला खनाल व हेल्थ एन्ड कन्सल्टेसन एन्ड डाइटिशियन कविता महर्जन उपस्थित जुगु ख मु पहा खनाल कोरोना संक्रमण जुबले शागु थगु अनुभव नाप गथे स्वास्थ्य विचार याना गजागु खानपिन अपने याना धका नोवाना दिल नाप कोरोना संक्रमित पिन्त हौसला बियादिगु ख अथेन्तु निमम स्पिकर कल्पना महर्जन कोरोना जुया आइसोलेसने चोना चोपी नाप सकल या त खानपिन या गथे मिले यागु धैगु विषय सचेतना मूलक ख न्याबोगु ख अथेन्तु वंगु जेठ 15 गते शनिबार कोरोना क्याप्सुल या ज्याझोले बालबालिका विशेष एपिसोड जुगुदु उगु एपिसोडे कोरोना महामारी या अवस्था मस्ते या मनस्थिति गथे ज्या चोंगुदु स्वास्थ्य गथे असर ज्या चोंगुदु नाप पढाइ सिप आदि क्षेत्र गथे न्याना चोंगुदु धैगु खयता कया विशेष एपिसोड न्यागुदु उगु एपिसोडे कक्षा 4 अध्ययनरत विद्यार्थी आज्ञाश्री महर्जन थगु विचा पोंकुगु ख कोरोना बे बालकला सिलीमा मार्क्सटेमा पिनि यकुवनी मजु छगुताइमे आँखा बोन्यु छगुताइमे मिट्यु छगुताइमे लतेवन्यु कोरोना कहाँबाट आयो कोरोना आयो चाइनाबाट मानिस डरायो अनि गयो इटालीमा मानिस डरायो अनि संसारमा फैल्यो मानिस डरायो कोरोनाया इले गथे आँखा बना चोनागुदु गथे थिथि सिप सेका चोनागुदु नाप छेजपिन्त कोरोना जुबले थम्हेसिन गथे विचायानागु धका दया दिल नाप कोरोना या त गथे मसिका चोना कोरोना पाखे तापा त थम्हेसिन गथे पह याना चोना धकान नोवाना दिल थोएजोले किपु नगरपालिका निस्वगु सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा तयारी कार्यदल पाखे वंगु जेठ 11 गते किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन या त प्रतिवेदन नाप प्रस्तावित एन ललागुदु सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र कार्यदल या कजी श्रीकृष्ण महर्जन या नेतृत्व कार्यदल या न्यामहे दुजपिन्स मंका कथ प्रतिवेदन नाप एन ललागु ख स्थानीय सरकार सञ्चालन एन कथ स्थानीय सरकार सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र घोषणा या फैगु जुगुली उकिया नीति तयारी या त न्यामहेसिया कार्यदल देका निलाया दुने प्रतिवेदन तयार या त भालाब्युगु ख निलाया दुनेहे अध्ययन याना तयार यागु उगु प्रतिवेदन व एन ललहना क्यागु झोले किपु नगरपालिका या प्रमुख महर्जन आवैगु नगर सभा उगु एन या त प्रस्ताव या रुपे यंकेगु बच बियादिगु कार्यदलीय कजी महर्जन धयादी कथ किपु नगरपालिकाया प्यंगु लागाया त मूल रूप नेवा संस्कृति सम्पदा संरक्षण या मागु थ्या कथ नाला प्राचीन थ्या त किपु पाङ्गा नगा नाप चोबाहा लागा बोथला थो प्यंगु हे लागा प्रतिनिधि जुई कथया नगर स्तरीय समिति देखेगु अले स्थानीय स्तर कथ प्यंगु लागा न प्यंगु हे कथया संरचना देका जायागु नीति संघीय संरचना मोडल कथ एने प्रस्ताव यानागु जानकारी बियादिल वेकल नेपाल संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन एन अन्तर्राष्ट्रिय कानून ILO 169 UNDP लगायत आधार कया नेवातेगु
प्रथाजन्य संस्था गुथी नाप बाजाउ खलया प्रतिनिधित्व जुइगु कथया स्वायत्त कथया निकाय देकेको प्रस्ताव एने याना गुधया दिल यदि थो एन पारित याना किपु नगरपालिका लागु या धासा किपुली सांस्कृतिक पुनर्जागरण वैगु किपु या मौलिक संस्कृति संरक्षण जुइगु प्रथाजन्य संस्था गुथिया महत्व अपोइगु नापौ किपुया पहिचान या त लेङ्केगु ज्या जुइधका तक धया दिगुदु नगरपालिका देकुगु उगु कार्यदल या दुजले राम लोभा महर्जन नरेश साक्य उज्जवल महर्जन व सुवर्ण महर्जन दुथ्यागु ख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 या जाकु सरेजुगुदु द्य ध्वाखा लिक्कचोङ्गु छे जाकु न्याकाचोङ्गु खसा आ किपु नगरपालिका चोनाचोङ्गु पुलागु भवने सरेजुगु ख वङ्गु विक्रम सम्बत 2059 साल निसे किपु नगरपालिका चोनाचोङ्गु उगु भवन नगरपालिकाया जसिङ्गा बर्खाहिती थगुहे नुगु छेदेका वङ्गु श्री पञ्चमी खुनुनिसे सरेजुई धुङ्कु गुली थो भवन अपना चोङ्गु ख आ उगु भवने वडा नम्बर 2 या जाकु सरेजुगु ख किपु नगरपालिकाया प्रमुख रमेश महर्जन व उपप्रमुख सरस्वती खड्काया विशेष बोती मिग वङ्गु शनिबा जनप्रतिनिधि बहाली जुगु पेर्ण पुवङ्गु दिखुनु उगु वडा सरेजुगु वडा अध्यक्ष रमेशमान दङ्गोलन जानकारी बिया दिगुदु किपु नगरपालिकाया कृषि शाखा व कृषि समितिया गोसाले स्थानीय तरकारिया पुसा निशुल्क बिगु किपु नगरपालिका सुचाउ बिगुदु उगु सुचाउ कथ थय त मागु तरकारी पुसा त क्यागु इच्छा दुपी स्थानीय तेस थगु सम्बन्धित वडा जागु थि नेनिकनिया त इनाप्न यागुदु स्थानीय ते त छुछु पुसा वितरण यागु ख धैगु धलन प्रकाशित यागुदु उगु धल कथ निशुल्क इनेगु पुसा त थथेदु घिरौला तिते करेली अथेधैगु खाइक कचा तुसी भ्यान्टा मल्ता नाप सयपत्री स्वाख स्थानीय तेगु नीति थजागु ज्यायत नगरपालिका यागु गोहालिया त कया स्थानीय तेस राहत महसुस यागुदु सोयाहे दिल किपुया विशेष रिपोर्ट या न्हेबया सोकम भाजुमेजुपी थौ झिसा हलिमे भयावह रूप कया चोङ्गु कोरोना महामारी अवस्था किपु दे पाखे किपु मिया हित्या लागि याना चोङ्गु थिथि ज्याजो नापो किपुया विशेष रिपोर्ट न्हेबया किपु दे नाप हलिमे कोरोना भाइरस या असर कम जुया वनेमा किपु दे या ग्वाहालिया पला न्याब्ले न्यावनेमा थनिया हसिका सदा झझ धया चोनेमा थोहे आसिका यासे ज्याजो पाखी ज्याजो न्याकामी जी मिलाशाके नबा नेपा च्यानल निरन्तर सोयाचना दिस सुभा